Biyag Di Tao. Hello manen, papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dahil manen, tipagayam yun ni Jenna Almoite. Amang isagot kada kayo, iti sabali manen nga istorya, dito drama abiyag ti tao. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa da Christian Sambot, Jarwin Kayat, Tomasa Lomboy, Modesto Cabalo, dita Washington, USA. Kani Ma'am Mirasol Mariano. Intay nga ro dandangan ti episode 172. Dito'y darama tayo. Biyag Di Tao. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadail dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Wan nga rod. Nakuha ni Mariin siyang nga da kano calamity fund. Manipod kano iji munisipyo. Ah, kasta ka dilakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitom tuman kan kuha na sa lodsudan. Jack mo't nadamagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da. Damagak no kaano da ita. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti daytakin nila kay ko, kagawan. Wan, pudno da ita. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mga ano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Tadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wan ay wan gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga ka dagiti karubam. Ipakamom kada ko ada nga umay kay to iji barangay hall. Tapno saan akon mapan iji ayan nyo, ah. Ay katuan kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malag, yaman ang nga Gina. Apo! Apo! Oh, Gina. Anya ti bagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iti barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta ti umay mo ibaga? Aha? Anyat pagkit kita am kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan ti anyaman a relief goods nga itod ti barangay wano asino pa hindi ta? Ha? Ado ti kwarta me? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan may pagtatakkunan dayta a relief goods? Iso apumanaw kan, Gina. Anya, relief goods, ti bagbaga ni Gina. Wen mama, agga po kano iti munisipyo. Iwaras da kano into nung may alawas. Kukwada laang dagita relief goods. Para kadakwada laang amamirmiraot. Iso nga ro lakas sa timbagak ka ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramin mo, anak ko. Kukwada laang dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adi na kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Bayamon. Anya nga rod nga ikit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Ay, sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan tong agsapol iti tulong ti daduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at ti panggap ko anapan ija balayda. Ngamkas di mo timbaga na kanya. No, danto ibilintakan ka. Ibaga mga isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan ti agkakasakit asarita mangeg mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya jay may imbaga ni Gina ijay balay. Nga da kano tulong nga gapoy jay munisipyo. Pudno day ta, ma'am. Kinapudno na siyak tinangibilin ka ni Gina nga umay na ko maibagay di ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay nga imbilin mo pay lang. Anya ti panagkonkonam, pagtatakkonan meday jay relief goods. Ha? Kukwayo lang.
madam. Kukwayo lang! Ngamen, da kayo ama mirmiraot ti ad-ad da nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maytad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaga na kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko idinapan ni Gina iji balayda, kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamatan ka sa pulan titulong, ibaga dala ko may tinasaya at met. Makapasair met, dagiti pa nagsasauda. Anya ngay nga rod, kagawad. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, isa da ito eh. Ni may ka kuma, adda kuma relief yo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakken ka, Gina. Nga uray mamin ano nga agbagyo. Sana maibusti kwartami. Kan kasi tinako nakidikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Ha? Kita man, kasla talul a piraso a sardinas dayta. Kan may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta a mamirmiraot. Anya? Oh, mama, umay kayon tamangan tayon, nakaluto akon. Ay mabit lang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak a kwartak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Wan nga rod anak ko. Nagdakalagatan dyan na abak kanyak. Barang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y barang agsuble di kwartak. Anya, naabak ka iti kasino anak ko. wen nga rod, mama. Nagdakkel agad tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan. Manulaangan di kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay madanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakakmeten. Sapay la ko mga rod takasta anak ko. Tano maabak di ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jak lamon. Di kay madanagan. No kunak to matasyak ti makamo. Sigurado nga agtriplen to ti kwarta tayo. Sige, ta sumuro taktuman mat. Wan gayam bakit? Adda nang kong istoryada ije store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina, iti kasino. Anya? Isu mo ti pag-iistoryaan da ije store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada. Saan amakisayan ti kinabak nang da? Ngamin, bak nang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kanuta na ibuson ti kwartada iji bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilin nga agina kunam, Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apudno, ngampudno matgayam. Kasano ngay daytan. Pakalaan da nga iti kananda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, adu dagiti kakabagyan da ababak nang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kananda? Ngamin, isuda dagijay atat tao ti dida kaya ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kas dyan. Ay, anya ngay nga rod. Ket baknang da. Sapay la kuma. Tasandan tong agparikot. Ay na, kasano itaan anak ko. Awa na napulos ti kwarta ta ije bangko. Sa dino ti pangalaan tay daramatan ta. Ay, wen nga rod, mama. Kasano day to yan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babaknang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwarta na. Kan uray ni Sally, awan mo't lang. Anyamat tanda kita tattao.
Awan pa'y matmanamnama kadakwada. Huwag nga rod Ay na, kasanuta itan mama. Awanan apulos ti kwartata. Dayta nga rod, anak ko. Agbabawi gapo iti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta nasumok tinagsugal. Adda kumalat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ng tulong agapo di munisipyo, kunayo kagawad. Uwan Romeo. Adanagan ni bakat mo itilistan. Iso nga ibagam kan kuha na nga umayin tun Lunes, Uwan kagawad. Sigurado na ita. Uwan gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti karubam. Sino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Uwan. Ibagam ka na kuha da nga umayda intun Lunes. At danaganda. Amang ano pabainan da, kagawad. Saan siguro? Gamin, agdinamag dito'y ayan tayo, ti may papankad ako handa. Sa bagay makidya. O sige, ipadas ko nga ibaga, kagawad. Bakit? Intun Lunes, mapan ka di barangay, hola? Apay lakay. Ada man ng tulong. Isuti ko na ni kagawad. Ay kat nasayahat nga rod ano kas talakay. Adda mausar tayo no bilang. Wala, adapay ka nung arod kwarta. Ay na, dakkel abanag data para kada tayo. Wen. Wen gayam, si kaman ti mapan ijay da Belen. Ingkay baga kadakwada nga umay da intun Lunes. Ada ka nung matulong maawat da. Ay, jakayat lakay. Ha? Ang mga noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga, nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, agapoy ti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad edikalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagaktukan ni mama. Tamapan kami ito di barangay hall. O sige nga rod Belen. Kaya tagyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sikan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan niyo amapan? Ngamin, nagan niyo tinakalista, mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak. Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanan na pulos kwarta tayo, mama. Isa pa nga asiyo. Mapantayo ko ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asaan tayo ang nakapangan iti husto. Gapula ang tawan nga rod kwarta tayon. Ala, sige, mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uhan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko kadagiti na isaw-sawang ko kan kay ti kalabas. Amok ang naglablabasak. Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbitutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag kat namiris yu ti bindot yu. Ngamin, santay nga mo dagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agamsaan, gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Angam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makamo amang i-budget. Mama, Ay, una yan ti kastoy abiyag. Saan tala kumaan ang nagsugsugal? Saan ko maakastoy ti biyag tayta? mama, para kanyak. Husto lang day dyan napasamak kada tayo.
Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw ti dakkel agad tadakwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo aga po iti dayta. Namimpinsan mo ti panagbalbaliw tayo, mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa indita. Gaputa ti kwarta laang tinapatag kada tayo. Impagarup tayo asaan tayo nga agkasapulan iti tulong ti asino man. Husto ka, anak ko. Pudnutan ako na. Iso amanipod ita. Sursurwuntan ti makipulapol kadagiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. Di tay kumapukawan, tinasaya at apan nakilangan iti pada a tao, gapo iti kwarta. Tati kwarta na laka amapukaw, no di mo amo asalimet-metan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.